Eshilo Zanele Mbokazi. Ngihlali namhlanje nentokazi lana, the prophetess Zandile Mazwi, abamazi kakhulu abaningi ngomkhuleko njengoba engumengameli walenhlangano ethi Prayer Summit. Woza nami ke sivule iBhayibheli lethu kuHezekeli 37, isihloko sakhona sithi isigodi samathambo omileyo. Kusukela evesini lokuqala kufundeka kanje: Isandla sikaJehova sasiphezu kwami, sangikhipha ngomoya kaJehova, sangibeka phakathi kwesigodi sasigcwele amathambo. Wangidlulisa kuwo ngawazungeza, bheka ayemaningi kakhulu ebusweni besigodi, futhi bheka ayomile kakhulu. Wayesethi kimi, ndodana yomuntu, lamathambo angaphila na? Ngathi, Nkosi Jehova, wena uyazi. Wayesethi kimi, profeta phezu kwalamathambo, uthi kuwo, nina mathambo omileyo, zwanini izwi likaJehova. Sho kanje inkosi uJehova kulamathambo, ithi, bhekani, ngiyakungenisa kini umoya niphile, ngiyakubeka imisipha phezu kwenu, ngihlumise inyama phezu kwenu, nginimboze ngesikhumba, nginike umoya niphile, nazi ukuthi nginguJehova. Ncekazi yenkosi, siyakwamukela namhlanje, siyakwamukela mprofethi uZandile Mazwi wePrayer Summit. Asibingelela abalaleli. Ake ngibingelele uma wami, umama uZanele Mbokazi, egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, umama Nkambule, the mother of nation. Ngiyathoba kakhulu ma, it's such a blessing to be here. Hallelujah. Amen. Ngibingelela abalaleli bonke bokhozi FM egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Indaba isibekiwe, abalaleli sebekhalile. Mprofethi kaThixo asangaphila yini lamathambo? Yebo ma, ngenkathi uma contacta about namhlanje, contactala yisho wathi into yokuqala engifuna uyibheke ukuthi yini eyenza ukuthi abanye abantu imithandazo yabo ingaphendulwa. Injalo. Not ukuthi abantu abathandaza, abantu bayathandaza, kodwa impendulo yabantu, imithandazo yabantu abaningi ayiphendulwa ngenxa yokuthi khona imodule, mhlawumbe ngibeke kanjalo, khona indlela uNkulunkulu asibekela ngayo eBhayibhelini ukuthi siyilandele. Engibona ukuthi isishiwe ngemva yangafundiswa kakhulu ukuthi ukuze imithandazo yethu iphendulwe kwenziwa njani, ukuze uyithole ianswer yalento oyifunayo kwenziwa njani. Khona isakhiwo ma eBhayibhelini encwadini lapha ka Exodus sesikhuluma ngeTabernacle. iTabernacle lefundisana ukuthandaza. Liyakufundisa ukuthi mengabe umama uthandaza kanjani ukuze emzini wakhe izinto ikhanye. Yakufundisa ukuthi mengabe uyifounder wenza kanjani ukuze izinto zakho zibonakale zenzeke. Yakufundisa ukuthi mengabe ungawuthola umsebenzi wenza kanjani ukuze mawufike endaweni abantu baphenduleke. Noma ngabe kuthiwa ufike nabantu abanama CV adlula ayelakho, but wenza kanjani meke wasebenzisa lolu hlobo lomthandazo. Yakufundisa ukuthi emzini onomsindo kumnandi ke mawukushumayela into oyaziyo ukuthi uphuma kuyona nawe, kodwa usuyinqobile, ungene ekhayeni manje elinokuthula lake laba nomsindo, uke wangasebenza kodwa usuyasebenza, ngoba kumnandi ukushunyeza umuntu onemvimbo odlule ezintweni. Angivelanga ngabe uZandile wePrayer Summit, ngiqale ngabe domestic work 5 years wonke, ngahlala emzini nomuntu ngawasha amawashing, kodwa ngathi mase ngiunderstande lo mthandazo engifuna ukufundisa ngawo abantu bokhozi FM namhlanje, wangikhipha kulokuhlupheka okungaka, wangifaka la ngibhilonga khona, ngoba khona la uNkulunkulu asihlelele khona usifanele singene khona. Now iBhayibheli lithi kuneTabernacle, kodwa isakhiwo sakhona sinendawo ekuthiwa iOuter Court. Manje inkinga esiyenzayo ukuthi khona imithandazo esiyithandaza endaweni wrong, bese kuba khona imithandazo kufanele siyithandaze kwezinye indawo esisho kwenye indawo. Kanti mengasunderstand lesakhiwo sine outer court. IOuter court ila khona uqala ukuceba lezinto zasekhaya ezisixakayo, ezibanga umsindo, ezibanga ukuthi simonazelane siwodadewethu, ezibanga ukuthi ngimmonazele umama Zanele Mbokazi into ayiyona namhlanje, ezibanga ukuthi ngimonazele omunye usiswami othola umsebenzi mina ngakawutholi, ezibanga ukuthi sithi siwo mama silamana, oma bethu belamana kodwa baqhudelane ngeingane zabo ekhaya ngenxa yokuthi enye yaphumelela enye ayiphumeleli, noma ingafika ngemoto sekhona onenhliziyo ebhlungu ukuthi enye ingane ifike nemoto ekhaya. Now lo mthandazo ke mawungena la kwiOuter Court ila khona ufika ucebe lezinto, ucebe ukuthi angisebenzi, ucebe ukuthi ekhaya zwani, ucebe ukuthi emshadweni wami kubhlungu, ucebe ukuthi ingane yami ayifuni ukuzwa iyahlupha. Ngizama ukulandela ama comment akade ebhalwa abantu because ngifundile into izinto abantu abakhala ngazo. Ubala ukuthi
ngiya apply kodwa umsebenzi ngikutholi ubale ukuthi ngiyafunda kodwa ngiyafeyila ubale ukuthi kade ngashiya ekhaya ngiyofunda kodwa ngikaze ngiqala ukufunda ubale ukuthi ngiyawuthola umsebenzi kodwa ngithi ngisasebenza isonto elilodwa ngipendwe ngezinto engingazenzanga ngijikelwa abantu bangikhulume izinto engingazenzanga imnandi ke le topic osivulile yona manje ngoba izosisiza ukuthi awuvele uvuke ekseni ushona emsebenzini njengoba abantu ababasayo yonke izinto abazibasayo benama altar emakhaya kufanele nathi emzini yethu sibe nama altar manje iphutha esilenza elikhulu ukuthi thina sidlula indawo before siphumele ngaphandle sithembe iqualification sithembe ukuthi imoto izosibeka emsebenzini kanti khona indawo la kufanele khona udlula ufike uthimule khona ingakho mhlazana umntwana esefile uJesu wanyukela kuyena walala phezulu kwakhe wamphefumulela lithi iBhayibheli wathi mengabe ephuma ngomnyango kwazwakala ingani ithimula ngoba khona indawo efanele sidlule kuyona isithimlise singakaphumi sibheka abantu wakhuphuka uElisha walala umlomo waba phezulu komntwana namehlo abaphezulu kwomntwana kunjalo because wayenzani wayenzela ukuvusa lo mntana osefile wayefaka ukuphila enganeni and then ikhonto ayeyenza ma wayefike alale phezulu kwengane abeka umlomo bese yaphakama aphume ngomnyango aphinda abuye ashaye up and down ay man wayeshayela ne up and down wayeshayela ukuthi ngiyakudonsa lokufa enganeni ngikhiphela ngaphandle komnyango mayisebuya wayebuyisa impilisi enganeni ezofaka yona now abantu la kwi outer court ke fanele uyicebe zonke lezi zinto ungasabi ukusho uNkulunkulu ukuthi inyama yami yangihlula ungasabi ukusho uNkulunkulu ukuthi ngiyahluleka ungasabi ukusho ukuthi lento ebengiyona ukuyibona impilo ifike ibeke phezulu bese iyakushaya futhi ifuna ukubisela phansi ungasabi ungaye ebantwini iyaNkulunkulu yomtshela ukuthi baba la bengikhona khona izinto eseyingenile khona amanzi angenile la bengikhona bengicela ungenelele uNkulunkulu sese kuba khona indawo ekuthiwa ipraising altar awukwazi ukuya uNkulunkulu ungakayinikeli ngokupheleleyo awukwazi ukuyinikela ngengqondo ethi imali ayikho ku account awukwazi ukuyinikela ngengqondo ethi ngishayekile empilweni fanele mawufika la kwi altar ila ufika ungashiyi kuphela uqobo lwakho ushiya nengqondo yakho ekutshela ukuthi uyahlupheka ushiya nengqondo yakho ekutshela ukuthi awuyilutho ushiya namazwi abantu aphuma ebantwini ukuthi ucabanga ukuthi ubani ushiya nezinto ezishwa abantu ngoba abantu bayakhuluma ngaphandle usasiprepare njalo ukuthi wenze njani uma uziprepare uzilungiselela ukuthi uyothula umkhuleko wakho kuNkulunkulu njengoba ubala lezi igaba esihamba ngazo ngamanye amazwi mlalele ekhaya mawuthi umkhuleko wakho awuphenduleki ngikholwa ukuthi uyazizwa lezi igaba ukuthi siqale saceba izinto ezisihluphayo zasemakhaya nani sase sizongena la sisiguqula ingqondo yethu ke manje guqula ingqondo yethu ke manje masidlula la iguqula ingqondo yethu sekuba khona esinye isitsha sinamanzi lithi iBhayibheli lesitsha sigcwele izibuko zabantu besifazana njengoba kunamanzi lapha endawo emasayidi nakhona kugcwele izibuko la khona uthi ugeza ububheka ukuthi ngiyawasheka yini ngiyahlanzeka yini ingakho umthandazo masithandaza la kuyithabalekile futhi kuphinde kube nesango ngoba isango ngokweBhayibheli kuthiwa uJesu okuchaza ukuthi awukwazi ukuya emthandazweni ufuna izimpendulo kuNkulunkulu ungakamthola uJesu ngoba lithi izwi akekho na kuya kubaba ngaphandle kwami kusho uNkulunkulu okuchaza ukuthi awukwazi ukufika uNkulunkulu ungaqalanga kuJesu ingakho masithandaza kuzoma bethu bethandaza bethi baba wethu ongcwelise wenkosi yethu uJesu basuke bebhodloza le ndawo yokufinyelela uNkulunkulu ukuze imthandazo yabo ifike uNkulunkulu mawuqeda ukuthi baba wethu ongcwelise wenkosi yethu uJesu bese ungena lana ngaphandle uthi ngiyayinikela phambi kwakho ila usungena khona kule altar ngiyayinikela phambi kwakho uNkulunkulu wami konke ukwehluleka kwami ngishiya la ngaphandle konke ukodwa kwami ngishiya la ngaphandle yonke inzondo ngishiya la ngaphandle kungathetheleli ngishiya la ngaphandle mawudlula udlulele esibukweni uthi ngihlanze namhlanje egameni lenkosi yethu uJesu leyo nto yenza uNkulunkulu ukuthi awunaka umthandazo wakho uthi loza kimi uza understand ukuthi uza uNkulunkulu ongcwele kufanele naye abangcwele ngamanye amazwi siyazihlanza qala ngaphambi kokuthi siye ngoba siyokhuluma nomuntu ongcwele asikwazi ukuya namabibi ethu futhi kufanele thina samukele ukuthi sonile sizivume sizishiye bese siyakwazi ukuthi kwamukeleke umkhuleko wethu ube impepho emnandi uNkulunkulu ube impepho emnandi usaye empephweni ke ma bese kuba khona iphathi ekuthiwa iholy place injalo le phathi indawo engcwele indawo engcwele kuqale kube khona indawo engcwele bese kuba khona ikhethini bese kuba khona indawo engcwele now le ndawo engcwele lithi iBhayibheli kukhona kuyona impepho i-table of incense mabelibeka ngeBhayibheli kukhona impepho ila khona ke kufanele wenze sure ukuthi lezi zinto ohambe kuzona ngaphandle mawungena la kule room leli
lezi zinto zisho uNkulunkulu zibanga leya mpepho ilokhu ibaseka inyuka mawungena ungena uclean automatically ungena kwakho uhlanzekile kunyakaziseka leliyakhona lempepho ilokhu kancane inyuka ibaseka. Ngifuna simcacisele umlalelo ukuthi ngoba manje sinazo ke lendlu ephysical eyakhiwe isakhiwe sikusho ngokomqondo izinto lezi ozenza wena ngokomqondo hayi ukuthi udinga uzuyiwe endlini efana nale asibacacisele khona bezoyibamba kunjalo hayi ukuthi kudinga ngoba lesakhiwa sekho manje biblically shuthi mangithandaza ngingena ngithi baba ethongcolise wenkosi yethu Jesu ngiyayinikela kuwe uNkulunkulu wethu somningi wena uNkulunkulu omuhle othembekileyo ngoba uyakuthanda ukutuswa ingakho lithi iBhayibheli enter his gate with thanksgiving so mawungena ungena umdumisa nje umtshela muhle kangakanani mawufika uthi ngiyahlambuluka kuwe uNkulunkulu wami ngiyazilahla kuwena khonkonke kwami la kade uthi khona wena masiyavuma mawusuvume lokho automatically mengabe uqala uqhubeka nomthandazo wakho uthi ukhona yini uNkulunkulu ongafana nawe meke wangena lapho lezi zinto zisho uNkulunkulu lezi zinto suzenzile zenza ukuthi already uqala umthandazo wakho unyuka uye kuNkulunkulu but uphushwa izinto ezishiwa wena uphushwa umzimba wakho uthi ulungiselele yini uphushwa ukuthi wenze njani wena khumbula into ekuletha kulomthandazo ukuthi amathamba akho omile iyona into ekuletha la kulomthandazo ayikho into esiphusha njengenhlungu edlula ke nemthandazweni mengabe izinto zizihle ngathi siyaphumula kodwa meke sashayeka kahle siyakhumbula uNkulunkulu omile amathambo so umthandazo ufuna ukuthi ulande izwi ingakho ukwazi ukuthandaza umthandazo uzuqeda izwi laNkulunkulu ungalifakanga negama lika Jesu ungalifakanga wenzani mengabe ufaka igama lika Jesu ufuna ukufikenyela kuNkulunkulu wenzani mengabe ufaka izwi lakho umkhumbuza mengabe ugula uthi amathamba amomile because ngiyagula and ngiyazizwa ukuthi ngiyaphela emzimbeni umkhumbuza izwi uNkulunkulu ulibiza njengoba linjalo uthi wena wathi ngemvimbo yakho saphulukiswa ubiza izwi lakhe umkhumbuza uthi uthe wena uNkulunkulu oprovidayo usho ifridge endlini li-empty amathambo eyonqinisayo usho amandla wakuphelela khona utho ibonayo yenzeka uthi wena uNkulunkulu uthezwini lakho asicela uyakusipha usho umsebenzi awukho uboni futhi kade wawufaka uphendula kodwa usho lamazwi uwasholani ingoba uyamkhumbuza okwashiwo uyena ingakhizwa ukwazi ukuthandaza uzuqede ungalifakanga izwi hlala ufaka izwi lakho ngithini ngalokho mamzanele awukwazi ukuthandaza kahle izwi ungalifundi fanele izwi ulifundela nolifundela ukwazi ukuthandaza mengabe usuza uthi amandla wekho uthi nginamandla mina ongena nginamandla okuphuma uzwa ukuthi emsebenzini uya ubizela ukuqoqulisa amacala uthi nginamandla mina ongena kule yanto nginamandla futhi okuphuma uzwe ukuthi ngishayekile futhi sibusiso siyahlupha ngoba sithi masifika mawusathi uyasijabulela bese kufaka kuqhamuka into izokushaya kakhulu qhamuka into izokushaya uNkulunkulu wangibusisa ngomsebenzi ngomhla ka1 March ngaqala makuthi 25 March walala umama ongizalayo ngamncwaba dismanti ngoba isibusiso siyafika uthi usasihleli kusona bese kuba khona oqhamukayo kodwa kufuna ukuthi ikwenzakalani uyini ayenza ukuthi kufike izibusiso kufika ukushayeka kufika izibusiso kufika ukushayeka ingoba ngenkathi usushayekile uNkulunkulu uyabuya zokukhumbuza ukuthi ngisekhona njalo uzwa abanye behlabelela ukuthi bengingazi ukuthi kanti inkosi usekhona why because isibusiso sihambe kufune ukuthi ungahlali kusona isikhathi esithi uzukhululeke bese kuba khona izinto ezikukhumbuzayo ukuthi hayibo khumbula njalo ubuyele endaweni yakho ungahlali esibusisweni isikhathi eside now amathamba akho omileke mawufika lana kwi holy place kune table of showbread kunezinto eziningi but into ekufanele kakhulu ufike kuyona ile ndawo ekuthiwa indawo engcwele ngoba kule ndawo engcwele khona umphongolo wesivumelwano akakwazi uNkulunkulu kulamathamba akho omile usufinyelele kwindawo yomphongolo wesivumelwano ngoba ufinyelela kanjani kuyona ufinyelela ngokuthi uyihlambulule uqede uyiphelelise ugcina ufana noJesu abantu bathi babekubheka abangakutholi bathi bengabezokuhlasela abangakutholi bathi bezokushaya usashayeki bathi beshaya into yenzayo ayisashayeki kwayona ngoba the more beshaya the more inyuka the more imkhuluma the more inyuka ufinyelela lapha yana ke usuzu Ezekiya usufana naye uyazi ilendoda iyamzingela uthi ilizingela amakholwa uthi uJesu mehlangana naye akathi wazingelelana amakholwa uthi ungizingelelani ngoba masifihlwe kuye sifana naye sifihlwe kuye
konke kwethu uzizwe lithi uEnoch wahamba noNkulunkulu waze wangabonakala babechaza ukuthi ngongasho ukuthi ikhonto yamdonsa wahamba kuchaza ukuthi wahamba noNkulunkulu waze wafana naye baza abantu bangabona noma uEnoch noma uJesu yini noma uNkulunkulu nombani ngoba wahamba kakhulu noNkulunkulu waze wangabonakala anymore mengabe bethi bafuna ukuzoshaya bafica uNkulunkulu bahluleke ndodana yomuntu prophet phezulu lamathambo maliqala izwi uma elifunda lithi umoya kaNkulunkulu phezulu kwami lokho ke kwenza ukuthi ke uSathana ahluleke kona konke malithi umoya nje kaNkulunkulu phezulu kwami lokho alona kunendaba ukuthomile asomele sonke umele wonke umuntu actually bonke abalalele abomele but khona into aqala ngayo uNkulunkulu athi nje umoya kaNkulunkulu phezulu kwami bese ethi wangikhipha ukhisha uNkulunkulu wena kwawuyena ongifaka kuona wangifaka kulesi sigodi bese liyaqedela izwi lithi lamathambo maningi futhomile Ochaza ukuthi the reason kuthiwa maningi kusho ukuthi ziningi lezi zinto obhekana nazo ibondela phezulu kwezinye uthandazela ezinye kufika ezinye inkinga uthandazela okunye kufika okunye futhi uthi maningi bese ethi omile kakhulu echaza ukuthi babethumile kakhulu wayechaza ukuthi kade le inkinga zabakhona kade yenzeka lento sengithandazela u3 years ayilungi sengithandazela u5 years ayilungi kade abakhona lamathambo kodwa bese uzwe izwi lingathi lamathambo angavuka kodwa umbona uNkulunkulu ebuza yena umoya kaNkulunkulu ubuza yena lo senkingeni uthi wena mawucabanga lamathambo sengavuka yini uthi inkosi wena uyazi uthi nje wena Nkosi wazi hayi wena Nkosi wazi leyo mpendulo yamenza uNkulunkulu wavele wathatha back ukuba in charge ngoba kabe kanguyena kulento wavele wayibuyisela uNkulunkulu wathi obemeka nje yebo inkinga zami lezi engibhekene nazo yebo njengoba ungifake phakathi kwawo nje vele izinto engiphakathi kwazo engibhekene nazo actually mangihamba endleleni angibonakala njengeinkinga zami kodwa actually inkinga zami zingakaki wasethi asangaphila yini wathi wena Nkosi waziyo wasethi uNkulunkulu kuyena kulungileke prophet phezulu kwawo shuthi uNkulunkulu akalindile thina ukuthi kukhulume yena phezulu kweinto zethu ulinde thina ukuthi kube yithina esikhuluma phezulu kweinto zethu siphiwa amandla okukhuluma siphiwa amandla ingakhethi ngingenza konke ngayo ngqinisayo siphiwa amandla okwenza konke siphiwa amandla okuyinqoba zonke lezi zinto actually ukuba kuthiwa besazi ukuthi lezi zinto sibhekene nazo they are nothing ngoba siphiwe thina amandla okwenza konke wathi prophet phezulu kwalezi zinto khuluma akasho ukuprofetha akusho ukuthi ingqondo yakho ithi ngiyafisa kube nje ukuprofetha ukhuluma ngomlomo ukuprofetha ukhuluma la khona amandla engasekho khona ukuprofetha ukhuluma into ubona kahle ukuthi akuvumi ukuthi ngiyikhulume my strength isiphelile uqobo lwami liphelile lento abantu abangazi ngayo ngiyazizwa ngisasiyona kodwa uzizwe lithi khuluma waqala wakhuluma maye ekhuluma phezulu kwamathambo lithi iBhayibheli kwezwakala umsindo mawuqala ukuprofetha mawuqala ukukhuluma kaNkulunkulu umsindo ngeke ungabikho wakhuluma mama kwezwakala umsindo aqala ukuhlangana izinto uqale kube khona umsindo kuqala umsindo uqala mase futhi izinto izohlangana kahle umsindo ukushaya ekhaya umsindo ukushaya kwi social media umsindo ukushaya emsebenzini umsindo ukushaya kuduze kwalokho omthemba kakhulu ukushaya umsindo kanti sekuzohlangana izinto ingakho kubalekile ukuthi ungafele emsindweni ngoba kube khona komsindo ukuhlangana kwezinto actually umsindo ubangwe yilabantu abaseduze kwakho izinto nje ziyadudulana zifuna ukuya kula ibhilonga khona manje biziwe ngoba isprofetho ukubizwa kwezinto zethu ezikade sathula that's what prophecy is akusikona ukushiya inamba zabantu akusizi lokho isprofetho ukulanda izinto vele uNkulunkulu ayeyivalele in our loins ngenkathi sizalwe eziswini zoma bethu that is prophecy sitshela umlaleli ke ekhaya manje sesizosonga ukuthi hayi nakwena lesi simo lezinto ezifile empilweni yakho my god zisangavuka zisangavuka lezi zinto namhlanje ngifuna ukuchallenge abalaleli ukuthi ukuvula umlomo wakho ukhulume ngiyazi ukuthi kubhlungu vula umlomo wakho ukhulume phezulu kwaleyo nto khuluma ibize ngegama leyo nto ibize ngegama mama kuyumuzi wakhe ibize ngegama uthi emzwami hamba urawunde musukusaba hamba urawunde abanye bawuronda phansi lobusuku bachela izinto esingazazi awurawunde nawe mntasekhaya awurawunde nawe labrasaya labakosha awurawunde nawe rawunda nathi imoti lokho ikuhlupha kodwa isibusiso uNkulunkulu awuyirawunde
awirawunde nawe khuluma yeke ukulala abantwana belele abathi belele wena uvuke yoba rawunda khuluma phezu kweinto zakho khuluma babize ngamagama ubabiza ukuthi inkosi lokhu uNkulunkulu akuhlele ngaba kwenzeke egameni lenkosi yethu Jesu rawunda khuluma ungayivulela ingane egate kade phuma ukuyodakwa uyithuka ukuthi isidakwa cha khuluma amazwi okuphila uthi wabuya umfundisi wala ekhaya wabuya ogcotshiweyo wala ekhaya khuluma uthi uyivulele khuluma namhlanje yeke ukuthula nabangekho ekhaya baba bangekho emakhaya bahambile balande khuluma ukuthi bayabuya ngegama lika Jesu nemali ephelele ezandleni khuluma uthi namhlanje ayisezukuhamba khuluma babize labantu babize asambe mprofeti wami uZandile sale sesikhuleka nezinkinga zabantu ngoba sesiyasonga bathathu bayise esihlalweni sika Jehova asikhuphukele entabeni nawe sale sesithatha nazi izinkinga sizibike kuNkulunkulu baba ongcwele yisama inkosi yethu Jesu yes Lord wena uNkulunkulu ongahlushwa ilutho wena ongavinjwelwa wena uhluleki yonke into oyikhulumile uyayenza baba wethu ongcwele ngiza nabantwana bakho emhlabeni wonke on the four corners of the world babona amandla onke uNkulunkulu wethu oyingcwele nangulo yayana othi into zami ziyabheda ihlangane nangulo yana othi ngiyagula angiphilile nangulo yana othi kade ngangi-apply umsebenzi angiwutholi nangulo yana othi emzini wami kuyabheda izinto ayihlangana ayihambi kahle nangulo yana baba othi selokhu ngaqala inkosi ukuthandaza ngubona umthandazo uthandaza enguthandaza uphendulwa nangulo yana baba othi uNkulunkulu wethu oyingcwele umsebenzi ngiphile kodwa engathi ngingashiya akuhambi kahle nangulo yana baba othi uNkulunkulu wethu oyingcwele moto ngibusise ngayo uNkulunkulu wethu namandla onke ilokhu ifile uNkulunkulu wethu namandla onke ngiyathandaza namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngithandazela lo yamuzi uNkulunkulu wethu oyingcwele nango omunye ethu makhelwane wami uyagula kade sasithandaza silubona ushintsho siyathandaza namhlanje uNkulunkulu wethu namandla onke wena uNkulunkulu wethu oyingcwele othezwe lakho usoze washiya usoze wasilahla namhlanje babegameni lenkosi yethu Jesu Kristu sizokhuluma phezulu kwezinto ezifile egameni lenkosi yethu Jesu Kristu sizothi imsebenzi engatholakali siyathandaza namhlanje siyayibiza from the west siyayibiza from the east siyayibiza from the south siyayibiza from the north egameni lenkosi yethu Jesu Kristu baba I prophesy egameni lenkosi yethu Jesu ukuthi kuleli viki abantu bazothola ima calls avele indaweni akade bayilinda egameni lenkosi yethu Jesu Kristu wena baba uzobaphendula wena uNkulunkulu wethu oyingcwele uzovela ngamandla wena Nkosi uzofomile lawo uthi wena uNkulunkulu uthe mina ngenza konke ohla egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha baba ngiyathandaza thelezela lo yamuzo nomsindo lo yamuzo oxokozelayo lo yamuzo ongenakho ukuthula lo yamuzo engakhulunyiswana kona in the mighty name of Jesus ngizoqhumanisa lo moya loyo uNkulunkulu wethu oyingcwele ongene phakathi kwabo uNkulunkulu namandla onke wabahlukanisa ngegama lika Jesu ngizothumelela amandla akho Nkosi owathumela uNkulunkulu wethu oyingcwele emzini kaJethro namhlanje egameni lenkosi yethu Jesu ngizothi vela ngamandla Nkosi in that house of God fohla kuyona wonke uNkulunkulu wethu oyingcwele ama-angel kule yandlu hamba emagcekeni akhona yonke into etshaliwe ebusuku in the mighty name of Jesus I pray oh God khulekela abantu amabhizinisi uNkulunkulu wethu oyingcwele abathashayekile awazi ukuthi ashawe yini in the mighty name of Jesus ngibiza konke uNkulunkulu wethu oyingcwele wena uthe uNkulunkulu wethu oyingcwele masithandaza izinto zethu zobuka kasikhombisa ngibiza konke uNkulunkulu wethu oyingcwele okulahlekileyo kasikhombisa buyisa uNkulunkulu wethu oyingcwele okulahlekile uphinde ubuyise la ngaphezulu unezezele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu khulekela lo mama ngivezela yena Nkosi imali zakhe kade ayiapplyela ivalekile uNkulunkulu namandla onke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ngizothi ngena ngamandla uNkulunkulu wethu oyingcwele njengamanzi amaningi kuqaqeka imali zakhe la intshontsho ekhona in the mighty name of Jesus Father I pray kukhwabathi uNkulunkulu wethu namandla onke ngangena engozini imali ngikaze ngiyithole ngiyathandaza baba bavulela iminyango uNkulunkulu wethu oyingcwele change their story oh God in the mighty name of Jesus ngiyaprofetha kuleli viki Nkosi vula iminyango yabantu ngiyaprofetha kuleli viki philisa abagulayo ngiyaprofetha kuleli viki abangabathola abantwana let them conceive ngiyathandaza Nkosi kuleli viki abathi kuyabheda khanye baba ngiyathandaza uNkulunkulu wethu namandla onke abathi kumnyama wena uNkulunkulu wethu oyingcwele lethu khanya uthe wena ebusuku uyilanga lomlilo wathi wena emini uyifa uhamba nathi
hamba nabo ke uNkulunkulu wethu oyingcwele uIsrael wakho balithe uNkulunkulu wethu oyingcwele namhlanje ekseni size kuwe uNkulunkulu size kuwe wena ongahlulekiyo size kuwe wena osilwela izimpi zethu size kuwe wena onqabayo nathi nqaba namhlanje nabantu bakho silwela izimpi zethu ume ngakuthi baba nalakho namazwe eqhamuka uNkulunkulu wethu oyingcwele wena usilwele nalakho izinto ishiwo wena ume nathi nalakho nasakwenziwe konke kuhluleke konke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu we rebuke that spirit of God of failure and delay. Empilweni zethu in Jesus name I pray. Siyabonga moya ongcwele. Thank you Jesus. Siyabonga kakhulu kuMprophetess Zandile Mazwi owaziwa kakhulu ngeprayer summit asangaphila lamathambo zilahle kuNkulunkulu umuduse uNkulunkulu zihlanze uzigeze uzivume izono bese uvula umlomo ukhulume uProphet njengokusho kwezwi uthi gcwaliswa ngezwi lihlale enhlizweni yakho ngoba uNkulunkulu uyayiphendula into yakhe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Eshilo noZanele Mbokazi.